October ni somthum kumsang ni somni pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibaila thau ule US presidential election hi angai nom zonga thir chuan ngai nom tak ani to ringot maya party panhi tein be na Boruak aso san bakka presidential nominee panhi Donald Trump le Kamala Harris te anin be na Boruak aso sang to viawa campaign rally han nei thei hun chung ha top don hai toa November ninga election day hatlen main ninga trajen zon chau aum toa hei wang hian anin beina hian a vor top atheng tak zat to ane President Joe Biden po atong chuak nem hle to boka Republican presidential candidate Donald Trump chu ama trantu tenen hian bolhlo da khom ani tin apua Kamala Harris pon hei hi ron soizuin Trump hi in thangtling ani chuan America hian in trendar na hatlen dona namle nam chile chin kara in huat na tu tur hani wangin America tan hian minhok sak ber hani dona ama thop tu zongjong po chutianga bol hlot chu hani veka America hian thunei na pum hlum na ya America rodel na le in song bol na hian thunei na sang tak in bel hadua hei hi America mi puite tan thil hlom tak ani wangin dangchat turin kan thei top kan chua Donald Trump hi in thangtling ani chuan ram chunga civil war rap thak tak atheng lawang ti po soi thei ani lawani tin US former president Donald Trump hi apu ani hemi chungchang hi Trump chuan changlet zui ngalin America hian chan chuana tur solution thatak campaign kan kalpui lain Kamala Harris le President Joe Biden ta chuan huat na hate campaign han kalpui meka American tetana President Muhil le trangkaina nei lo Joe Biden le ramdang te poi khoina tura kongjau tak hon saka zalena petu Kamala Harris te hian America hi nasatakin hanti CHHIA kan thu soite atlon tlinga lakhom lovin a chhethayang bera minpuna tan han the dara ram chunga in huat na thlen tu chu Kamala Harris jok hi ania a boss Joe Biden an hian US history kan ram chiat na thlen tu lian beran ni ati chung boina le harsat na an cho chua jong jong te chu siam thaturin theitop kan chua ne na po kan changai dona ma se kan political opponent Kamala Harris chuan history mi puita suat na le a hu howa tha na rap thak tak tak thlentir tu nen min te khina President Trangkailo Joe Biden le a Vice President Kamala Harris te hian tuna chuan kongeng kima keima mai ni lovin min thop tu zong zong tenen bolhlo trangkailo tak da khom le America tinhok tu ang maya min chua mase mi puiten president kani hun chunga ram chunga rorel na ka kalpui dan zong zong kha in thirlet tur hania Biden le Kamala Harris te rorel hun chunga thil thleng le karorel hun chunga thil thleng kha in te khinin in khai khin turani hati Trump hian a chanlet na hian American mipui I mangai lo chuan America I hroi theilawang ti hi kathupui ania Kamala Harris le Joe Biden te hian an panhi hian US president ni turin handling tok lawa an mangai lo America hi engti kongjong main ramro pui taka an hlangkai don lawa kumli dangatan Vice President Kamala Harris hi in thang tinglani chuan tuna kan ram economy te security lama kan tlak chet na hi ale tam takin a chena sa zual dona mi puitan chu chu in thangjok don nge America ramro pui taka tungding le tur hian min thangjok don ti hi in kuta ain hatani hati namrang rang tein kara huat na le in trendar na thlentir tuanga hanpu na chu American history politics thila thoho na lian bera a hroi tu kani thai hi kain chuanga Latino te African American te Asian American te namrang rang te le sakho rang te vunrong rang le sakholama rin na rang vuan tu te laka hroi tu kani le min thop tu ani hi kain chuanga chung chi rang te in pum khatna siam na ropui ber historic number siam tur hian kan malama min lo muak meka mi pui zong zong president ni hi kadu thu sam ania chutiang chuan in thlir ran na homlawin America hian rorel kan tumboka
นำครั้งแรกจะครั้งอินการะบอยนัทแทนตูจูกัมลาฮาริสฮีอันยามิสวลตบุลเลียนินดานลวินรัมดังอัตรังอินมิตัมตักอาลูตีระจุงมีตะจวนมิสวลรัวลเตอันเซียมารัมดังอัตรังดานังตะการอนเปมลุดปอนิสละอเมริกันโคเลตุยนีนันไอโตเตอันทัตาอันทิลันรุกสกาเฮงจงจงฮีกัมลาฮาริสเซียนกุมลิกัลตาชุงคานอามูเรงะมาเซจูจูเซียมทรัดอาตุมลวา Presidential election a hian lok na tan man hatum zokani ati Vice President tana athan J.D. Vance chuan Deep State thunai nain arabe sarkar hnuaya kumli chung hinlawom towa hetatranga hinjir chuatur lian tak pakhat chu economy lama tlak chiat na nasatak baka hian American mipuite in thapung zel turle in chithla chongzel tur dinhmun hin ngai tu tel hangayani ati J.D. Vance hian asaizal dan chuan heng chin thliarna kalpui tu le sakhona lama po thiangzau taka kalpui du tu Kamala Harris hian athil tumber chu mipuite zalen na chu ahmat the lian berania tuna hian sakhorang rangte namrang rang Latino te African American te Asian American tele namdang chipeng rang kanram chunga khole tuin nina nei mek te hian in hriat turatana kadu chu mấy chia tu point in tha punzel na ta na trangkai tak nawa pai chuan adu phot chuan titlak theina zalena chanvo hanai dona chu chuan America badred naw piang zat thi nasatakin atitlan hiam dona chu kanin ha chan Bible kaltlata rorel tumna hania sakho rang in zirtirna kal hani bokani hati ti chon nei inang in nei na mi pa in nei na te mấy chia in nei na ta chu Zalen taka phalrai hatum boka heng thil panni trangkop hian America naw piang zat chu nasatakin atitlan hiam dona hei hi Muslim sakho zirtirna mo Christian sakho zirtirna mo America sakho rang vuan tu te zirtirna zongjong hi akal veka chutianga in sakho zirtirna dodal tu le America mi puitelaka chianarap thak tak khentir thai tu hi engwangin nge hin thopang hati hetianga Donald Trump le J.D. Vance ten Kamala Harris le Joe Biden ten hanpu na han chanlet na hi chanlet le ngai na han khriat lo wangin CNN chuan voin lama report an pek dan chuan Trump ti chak tu chakna ro pui tak powerful forces propelling Trump chu Kamala Harris le Joe Biden te hian vote thak ani tran mek to lain han siam sak ani hanti heti lai hian voin lama state engemazata vote thak chunjom zelania thren khat ten kan hre thiam lo deuh hlak nin a hriata ron soi fiana chu kan nei to thowa November ninga hi election day hania rampum huapin sarkar cholatan puan hani boka hemini November ninga election day a han puan hi vote thak thai hun nunung ber hani dona masa hemi ma hian state ranga vote thak na hi kalpui tran hani dai towa mail-in ballot anti mail manga vote thak na te vote thak na hmuna vakalin hanmani ngein vote an thak na hun po hon hani dai towa NBC News chuan report an pek danin voin thleng hian vote makta doi somnga chuang hatla toni hanti ti chuan election day ma vote thak tu early vote atanga chut chuan Trump hian mun tam taka ma hroi meka heti rol hian Harris sipon ma hruaina hanei ve mek boka nek kan tiang deuh khan in hne tok takin an kal chomek zela masa media rang ten report an pek dan hainang chelawa thren khat ten Donald Trump an ma hruai ani anti lain thren khat ten Harrisin ma hruai ni anti bok US presidential election report hi achiri deuh nuai maya early vote chawni lowin poll thar voina hian panni achuka chu po chu mipui ngai dan an lak khom na result hi ainang lo ve ve a The New York Times chuan rampum huapin Kamala Harris hian 49% muin ma hruaya anhai taka Donald Trump hian 48% muin anhnunga awmeka point khatin hanin thawani hanti hetianga The New York Times in Harris si asang jokanga handa thaina chan chu voina poll result chuak thar pakhat jok ipsosin mipui ngai dan hanlak khomna result hian Harrisin point khatin ma hruayani anti wang ani mase voina vek hian adla sintel chuan mipui ngai dan anla khomna poll result hi anti chuaka Donald Trump hian rampum huapin point nin ma hruai mek ani anti ve thung
ti chuan kan soi fo thin angin America ramin than na dai te kan lo boi pui viawa achan chu US foreign policy jir hian ramdang ten an tuarin han tuar lo thaya India rama oil man hasang lo boka India economy hi natakin anghong thai ani chutiang chuan khovel in sumdon ton na tepo natakin anghong thai wangin khovel ram tele ramlian zongjong point US in than pui hi an thir thup ani ti chuan presidential race kalme ka hian Battleground state bika update thar voin hian aum nuala heng swing state pasaria ta hian anin nailom me mawangin tosap tia da vek anita voina electoral vote in han update le 272 in update anei te hi han khai khin lok taila 272 in a hian Wisconsin state ta Donald Trump hian 48.3% in mahruaya Kamala Harris in 48.1% amhuboka tichuan Donald Trump an mahruaina hi zabial point patni ania hetilai hian electoral vote chuan Wisconsin state a hian Donald Trump an 49% amhua Kamala Harris hian 48% amhua Trump hian point khatin mahruayani antive thung Nevada state ta 272 in chuan Donald Trump hian 48.1% amhua Kamala Harris in 47.7% amhua tichuan Trump hian 0.4% in mahruayani antia electoral vote chuan Nevada state a hian Donald Trump an 49% amhua Kamala Harris in 48% amhua point khatin Trump hian mahruayani antibok tichuan Pennsylvania state ta Donald Trump hian 48.6% amhua Kamala Harris hian 48% amhumek boka Trump hian 0.6% in mahruayani antia electoral vote chuan Pennsylvania state ta hian 50-50 in hanin dromeka mahruai tu jok anom lawani antive thung 273 in North Carolina state ta Donald Trump an 48.6% amhua Kamala Harris in 47.2% amhua Donald Trump hian state a hian 1.4% in mahruai mekani antia electoral vote chuan North Carolina state a hian Donald Trump an 49% amhua Kamala Harris in 48% amhua point khatin Trump hian mahruayani antibok Battleground state big chau hi hanthir zololo taila Michigan state lampanga in be na hanasalea 272 in chuan Kamala Harris in 48.9% amhumeka Donald Trump an 47.1% amhumek boka tichuan Michigan a hian Harris in 1.8% in mahruayani antia electoral vote chuan Michigan state a hian Kamala Harris in 49% amhua Donald Trump hian 45% amhumeka Harris hian state a hian point lila in mahruayani anti 272 in chuan Georgia state ta Donald Trump hian 48.8% amhumeka Kamala Harris in 46.8% amhua Trump hian 2% in state ta hian mahruayani antia electoral vote chuan Georgia state ta Donald Trump hian 50% amhua Kamala Harris hian 49% amhua Trump hian point khatin mahruai mekani anti tichuan Battleground state ta apasari na Arizona state ta hian 273 in chuan Donald Trump hian 49% amhua Kamala Harris in 46.8% amhumek boka Trump hian 2.2% in mahruai mekani antia electoral vote lamin update anei dan chuan Arizona state ta Donald Trump an 50% amhua Kamala Harris in 49% amhua point khatin Trump hian mahruai mekani antive thung ani heng voina khaikhom na pani te hian chiang taka hantilan chu swing state Battleground state trang pasaria hian Trump hian paruka mahruaya Harris in munkhat Michigan state ta mahruai boka an mahruai na zat le an point zat hi ainang lo ti chau ania hetiang hian akal chhojalani chuan Nevada state le Arizona state ta hian Democrat te han flip dona INTHLAN pui masajok nen khan khai khin na han nei lok taila sang hi somni presidential election a khan Nevada state le Arizona state a hian Biden an in thaulo takin Trump laka hian ne na halo changto ani
tichuan heng state pahni Nevada le Arizona state te hi tun dinhmuna chuan Democrat hian chan thai dinhmuna handing ta ani tichuan sang ni som nia Donald Trump le Joe Biden te hanin beitum khan Wisconsin state te Michigan te Pennsylvania state te Georgia state ta te hian vote an muzat in thaulo tak takin Biden khan ne na achang veka mase kumina president INTHLAN puya hian Harris hian heng state palizinga state pathum te hi tun dinhmuna update tranga halandan chuan chan thai dinhmuna hading meka Electoral College vote som omna Wisconsin te Pennsylvania state electoral vote som pakom na te Georgia state electoral vote som paruk omna te hi INTHLAN masaka Biden an point ni te point khat pot linglo te ma hruina le ne na halo chan to na mun te hania mase tuna hian Trump hian heng muna te hian ma a hroi mek ani kan soi fo thinangin Battleground state nilo Republican Party te an chak ngai na thin red state tam takawma tichuan chutiang bok chuan Democrat te an chak ngai na thin blue state engemaza taum boka chung le voina Battleground state bika update omatanga halandan hi chuan hetianga ne na hanchangani chuan Donald Trump Republican Party hian electoral vote zanhi somkole pasari an muthaya Kamala Harris Democrat ten electoral vote zanhi somlile pakhat an muthai bok ani media trend khat ten Pennsylvania state a hian Harris sin ma hroi mek ani ti anum nuala an report ang hian Harris hian Pennsylvania state a hian ne na hachangani chuan electoral vote zanhi somruk am muthaya Donald Trump electoral vote zanhi somsari pariat am muthai bok ane ole khati jong kha tuntumatana US presidential election thuthar kan thlir ho thai te nile phot sela thlir tu le ngai thatu te like share le comment te miloti sakle thau turin kan ngen cheu ane